වහන්සේගේ යාඥාව හැමෝම කියන යේසුස් වහන්සේගේ යාඥාව. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபம். දැන් ක්‍රියා 2:42 කියනවා අපෝස්තලවරුන්ගේ යාඥාව කියලා. කියනවද නැද්ද? அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கும் காரியம் அப்போஸ்தலர்களின் ஜெபத்தை ඒ කියන සහභාගීකමෙන්ද රොටි කැඩීමෙන්ද යාඥාවෙන්ද අපෝස්තලවරුන් ස්ථිරව සිටියයි කියලා. අපෝස්තලවරුන්ගේ යාඥා ජීවිතය පටන් ගන්නේ යේසුස් වහන්සේගෙන් දැක්කා වූ දේ තුලින්. ආමෙන්. நாங்கள் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் காரியம் ஆதி திருச்சபை ஜெபத்திலும் அப்பப்பிற்கதலிலும் ஐக்கியத்திலும் காணப்பட்டது. இந்த அப்போஸ்தலர்கள் யாரை பார்த்து இவர்கள் ஜெபித்தார்கள்? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே ஜெபத்திற்கு முன்மாதிரியாக. එනිසා මම මේ දැක්සන ඔබට කතා කරන්න කැමති ඔබගේ යාඥා ජීවිතය ස්ථිර කරගන්න අවශ්‍ය නිසායි. ආමෙන්. இந்த காலை வேளையிலே நான் ஏன் பேசுகிறேன் என்றால் உங்களுடைய ஜெபம் இன்னும் உறுதியாக வேண்டும். රයිට් මාත් එක්ක පෙරලගන්න මාර්ක්ස් සුභාරංචිය පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සිට 39 දක්වා අපි පද පහක් මම කෙටියෙන් ඔබ සමග කතා කරන්න යනවා. நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். மாற்றுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 35 முதல் 39ஆம் வசனங்கள் வரை. මාර්ක්ස් සුභාරංචිය පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සිට 39 දක්වා. மாற்றுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 35 முதல் 39ஆம் வசனம். රයිට් මම කියවන්න මාත් එක්ක සභාවක් කියවන්න. சபை நாங்கள் சேர்ந்து வாசிப்போம். උදේ පාන් වෙන්නට බෝ ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ නැගිට වනාන්තර ස්ථානයකට පිටත් ගොස් එහි යාඥා කළසේක. සීමෝන් සහ ඔහු සමග සිටි අයද උන්වහන්සේ පස්සේ ගොස් උන්වහන්සේ සමෝ කල සියලුම ඔබ සොයදී උන්වහන්සේට කීවේය. එවිට උන්වහන්සේ වෙන තැන්වල මානසික දේශනා කරන පිණිස අසල නුවරට යමු. ඒ සඳහා පිටත් ආවමයි ඔවුන්ට කීසේක. උන්වහන්සේ දේශනා කරමින්ද යක්ෂයන් දුරු කරමින්ද උන්වහන්සේ ගලිලේ මුළුල්ලේ ඔවුන්ගේ සිනගෝගවලට ගියසේක. හලෙලූයා හලෙලූයා හලෙලූයා. බලන්න ඉන්නේ කෙනා බලලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා කියලා. தேவனுங்களை நேசிக்கிறார். එයිනම් සමහර අයගේ ඇස් පොඩ්ඩක් බිමට යනවා මම දකිනවා. ආමෙන්. தூக்க மயக்கம் போல காணப்படுகிறது. தயவு செய்து ஒருவரை ஒருவர் කියා ළඟ ඉන්න කෙනාගේ වගකීම ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඔබ යාව හැරවලා දේව වචනේ අහන්න සලස්වන්න. ආමෙන්. கர்த்தருடைய சத்தத்தை நாங்கள் கவனமாக கேட்போம். right දැන් යේසුස් වහන්සේගේ යාඥා ජීවිතය ගැන මාත් ළඟින්ම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. அதாவது மாற்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெப வாழ்க்கையை மிகவும் அண்மையில் அவர் கண்டார். right ආමෙන්. කී දෙනෙක් ඔබ අහගෙන ඉන්නවද? හalleluya. ශබ්දෙන් කියන හalleluya. ශබ්දෙන් කියන හalleluya. බයිබලයේ කියන උදේ පාන් වෙන්න බෝ ප්‍රථමේ. ආමෙන්. හalleluya. இருட்டோட அதிகாலையில் කොයි වෙලාවෙද යේසුස් වහන්සේ යාඥා කරන්න නැගිටින්නේ? அவர் எந்த நேரம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்? මාක් කියනවා මේ දවස පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා දවස ආරම්භ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා යේසුස් වහන්සේ නැගිටිනවා. හalleluya. மாற்றுக்கு கூடிய காரியம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிகாலையில் இருட்டோடே எழுந்து புறப்பட்டு ඊට පස්සේ මාක් කියනවා උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. ආමෙන්. හalleluya. மாற்றுக்கு வலியுறுத்தும் காரியம் எழுந்து. ඔබට සඵලවත් යාඥා ජීවිතයක් අවශ්‍ය නම් ඔබ උදේ කාලේ තෝරගන්න සියලු වැඩ රාජකාරී කරන්න ඉස්සරලා ඔබ නැගිටින්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. හalleluya. உங்களுக்கு ஒரு செழிப்பான ஜெப வாழ்க்கை தேவை என்றால் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අඬ අහන්න ඕනේ නම් යේසුස් වහන්සේ ඔබ තමඟ ඉන්න එක ඔබ අත්දකින්න ඕනේ නම් සියලු දෙනා නැගිටින්න ඉස්සලා ඔබ සියලු වගකීම් වලට පෙර ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ස්ථානයක් සූදානම් කරන්න. நீங்கள் தேவனோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு காணப்பட வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் எழும்ப முன்பதாக நீங்கள் இருட்டோடே எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ සමහර අපේ අයත් මේ විදිහට යාඥා කරනවා. சில பேர் இவ்வாறு ஜெபிக்கிறார்கள். උදේ පාන් වෙන්නට පෙර නැගිටින්න නැතුව යාඥා කරනවා. அதாவது அநேகர் எவ்வாறு ஜெபிக்கிறார்கள் என்றால் இருட்டோடே அவர்கள் எழுந்திருக்காமல் படுத்துக் கொண்டே ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් නිදි. ඇහුවොත් කියන අපි යාඥා කරනවා කියලා තට්ටු කරලා තමයි යාඥා කරන එක්කනම නැගිටවන්න ඕනේ. නෑ. යේසුස් වහන්සේ උදේ පාන් වෙන්න පෙර කියන්නේ හැමෝම මොකද්ද කරේ? නැගිට්ටා. කියන්නේ ළඟේ කියන යාඥා කරන්න ඕනේ නම් නැගිටින්න ඕනේ. அதாவது හalleluya. அதிகாலையிலே இருட்டோடே எழுந்து
අපේ ගෙදර ළමයෙක් ඉන්නවා. අපේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ නම් කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. அதாவது எங்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் ஒரு பிள்ளை. රෑට කියනවා 3 මාරට නැගිටවන්න 2 මාරට නැගිටවන්න 4 මාරට නැගිටවන්න කියලා. ආයේ උදේ 6 මාරට නැගිටව ගන්නවා. නැගිටින්නේ නැහැ. යාත්‍රා කරන්න තමයි නැගිටවන්න කියන්නේ. அதாவது இரவு அவர் 2:30 மணிக்கு எழுப்ப வேண்டும், 3:30 மணிக்கு எழுப்ப வேண்டும். வேன் வந்து 6 மணி வரைக்கும் வருமா? තව ටිකක් වැඩි කරලා සිස්ටර් වෑන් එක ආවම තමයි නැගිටින්නේ. එයාට ඕනේ 2ට 3ට නැගිටලා යාත්‍රා කරන්න අඳුම ගානේ වෑන් එකටවත් යන්න නැගිටින්නේ නැහැ. அதாவது 2:30 மணிக்கு காலையில எழுப்பிக்கலாம். 4 වටේම එලාම් වදිනවා අපේ ගෙදර යාත්‍රා වීරව එච්චර ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්වත් නැගිටින්නේ නැහැ. அதாவது என்னை தவிர யாரும் ஜெபிக்க அனுமதி හරි. இல்லை. ඉතින් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි යාඥා කරන්න ඕනේ නම් නැගිටින්න ඕනේ. හලෙලූයා. அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருட்டோடே அதிகாலையில் எழுந்தார். ඊළඟට බයිබලයේ පදයක් තියෙනවා නැගිට ගොස් කියලා. அதாவது அவர் எழுந்து புறப்பட்டு சென்றார். කොහොමද තියෙන්නේ? උදේ පාන්වෙන්ට බොහෝ ප්‍රථමයෙන් නැගිට උන්වහන්සේ නැගිට වනාන්තර ස්ථානයකට පිටත්ව ගොස් ඇවිදින්න ටිකක්. அதாவது அவர் காலையிலே இருட்டோடு எழுந்து புறப்பட்டு வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போய் යන්න පොඩ නැගිටින්න මොනෝදන්න මොනවාරි කරන්න. හලෙලූයා. ආමේන්. ඔබගේ නිින්ද ඔබ යවන්න ඕනේ. ඔබට ඔබ නැගිට ගමන් ඔබට යාඥාවේ ආලේපේ තියෙනවා නම් ඔබට මුකුත් කරන්න ඔබ යාඥා කරන්න. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. නමුත් ඔබ වාඩි වෙලා නිදා ඔබට යාඥා කරන්න අපහසු නම් නැගිටින්න. අපි කියන එක කඩන්න. බ්‍රේක් එක කඩන්න. ආමෙන්. නැගිටලා ඊළඟට මොනවද බයිබලයේ කියන්නේ? උන්වහන්සේ ගොස් යාඥා කරා. සමහර ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තියෙනවා solitary කියලා, සමහර කියනවා isolated. කියන්නේ තනි වෙච්ච නැත්නම් පාළු තැනකට උන්වහන්සේ ගියා. යාඥාව අන් අයගෙන් බාධාවෙන් තොර ස්ථානයක් තෝරගන්න. ආමෙන් කියන්න. හalleluya. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எழுந்தார், புறப்பட்டார், வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போனார். அவர் தனிமையில் ஜெபித்தார். හalleluya. ආමේන්. සබා හalleluya කියන්නේ. මම කියන මේ අවුරුද්දේ අවසන් වෙන්නේ ඉස්සරලා. ආමෙන් ආගන්න මානවකය කියන්නේ. මේ අවුරුද්දේ අවසන් වෙන්නේ ඉස්සරලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දේ සඵලවත් වෙන්න යනවා. ඔබ එට උදේ යාඥා ජීවිතය පටන් ගන්නවා. ஆமென். நான் தரிசனமாக சபையில் கூறும் காரியம், நீங்கள் இந்த வருடம் என்ன காரியங்களை எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்களோ அந்த காரியங்கள் நடக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் நாளை அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ආමෙන් කියන්න. හalleluya. දැන් ඔබ යාඥා කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔබට ඕනේ නැති මිනිස්සුත් ඔබ ඕනේ වෙනවා. ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு யார் தேவையில்லையோ அந்த மனிதர்கள் கூட ඔබට කතා කරන්න නැති මිනිස්සුත් ඔබට ඕනේ වෙයි ඔබ. அதாவது நீங்கள் பேசாதவர்களும் அவர்களுக்கு நீங்கள் தேவைப்படுவீர்கள். 36 වෙනි පදේ කියනවා සීමෝන් සහ ඔහු සමග සිටි අයද උන්වහන්සේ පස්සේ ගියා. දැන් කෙනා නැහැ. කවුද නැත්තේ? කවුද නැත්තේ? යේසුස් වහන්සේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ කොහෙද ගියේ? යාඥා කරන්න ගියා. දැන් උදේ නැගිටලා පේත්‍රස් වෙනවා, අනිත් ගෝලයේ 11 දෙනා වෙනවා, ලෙඩ්ඩු ඇවිල්ලා මිනිස්සු හොයනවා. ලොකු සෙනගක් යේසුස් වහන්සේ හොයනවා. அதாவது 36ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம், சீமோனும் அவனுடைய கூட இருந்தவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து போய் பின்தொடர்ந்தார்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காணாதபடியினால். දැන් බලන්න පේත්‍රස් ඊළඟ පදේ බලන්න කියනවා උන්වහන්සේ සම්භව ඌ කල සියල්ල ඔබ සොයති උන්වහන්සේට කිව්වෝය. அவரை කඳ பொழுது உம்மை எல்லோரும் தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். කී දෙනෙක් මෙතන යේසුස් වහන්සේ හොයනවාද බයිබලේ බලලා කියන්න මට. ஆமென். இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனித்து කී දෙනෙක් கூறுங்கள், හොයනවා? எத்தனை பேர் இந்த கர்த்தராகிய பைபிளை இயேசு බලන්න கிறிஸ்துவை කියනවා. தேடுகிறார்கள்? නෑ නෑ කී දෙනෙක් කවුද හොයන්නේ යේසුස් யார் වහන්සේ? யார் என்று கூறுங்கள். කවුද? சீமோன், පේත්‍රස් හොයනවා. சீமோனும் ඊට පස්සේ ඔහු සමග හිටපු අය ගෝලයෝ හොයනවා. පේත්‍රස් කියනවා සියල්ලම උන්වහන්සේ හොයනවා කියලා. போல உம்மை எல்லோரும் தேடுகிறார்கள். මම ඔබට කියන්නම් ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ගොඩාක් අයට දැනෙනවා. නමුත් ඒ සියල්ලට ප්‍රථමයෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සොයනවා. ஆமென். அதாவது ஆமென். நீங்கள் அநேகர்களுக்கு தேவை, ஆனாலும் இந்த அநேகர்களை விட நீங்கள் தேவனை தேட வேண்டும். මේ මෙතන කියනවානේ උන්වහන්සේව සම්බෝධ සියල්ල ඔබ සොයතිය උන්වහන්සේට කිව්වයි කියලා පේත්‍රස්. පේත්‍රස් කොහොමද දන්නවද කියලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් exclaimed. ඒ කියන්නේ කෑ ගාලා කියනවා යේසුස් වහන්සේට. සමහර අය ඔබ යාඥා කරන්න ගියාම ඔබට බණි. මෙච්චර වැඩ තියෙනවා.
මෙච්චර මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. දැන් මේ වැඩේ පටන් ගන්නත් අපි බලාගෙන හිටියා. මිනිස්සු පේත්‍රස් ඊට ඉස්සෙල්ලා තේසවන්සේට තරවටු කරලා තියෙනවනේ. ස්වාමීනි ඔම කියන්න එපයි කියලා. මෙතන ගිහිල්ලා පේත්‍රස් කියලා තියෙනවා මොනවද දන්නවද? යේසුනි මේ උදේ පාන්දර නැගිටලා එහෙම යන්න එපා. එන්න සෙනගක් බලාගෙන ඉන්නවා. අපිත් ඔබ වෙනවා. අර වැඩනේ ඔබ වහන්සේ කරන්න කියලා. ඒ අඬ අපිටත් ඇයි? මොකද යේසුස් වහන්සේ දන්නවා මම පියාණන් වහන්සේ යන්න හම්බුනේ. ආමෙන් කියන සභාව. හalleluya. நாங்கள் காண்கிறோம் பேதுரு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கண்ட பொழுது கூறிய காரியம் உரத்த சத்தமாக கண்டிப்போடு கூறியிருப்பார், உம்மை எல்லோரும் தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். அதாவது அநேகர் உங்களை தேடுகிறார்கள், நீங்கள் எங்கே சென்றீர்கள் என்று. 38 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ කියන එවිට උන්වහන්සේ දැන් මේක හොඳට කියවන්න බලන්න. මොකද කියන්නේ මාත්‍ය කියන්නේ එවිට උන්වහන්සේ වෙන තැන්වල මා විසින් දේශනා කරන පිණිස අසවල් නුවරට යමු. හalleluya. හalleluya. යේසුස් වහන්සේ කියනවා ගොඩක් නුවරවල් මාව බලාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මම අවශ්‍යයි. ගොඩක් රෝගීන්ට අවශ්‍යයි. කොතනටද මම යන්න ඕනේ කියන ඒ දේ මම හොයා ගන්න අවශ්‍යයි. හalleluya. வசனம் அவர்களை அவர் நோக்கி அடுத்த ஊர்களிலும் நான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமானதால் அவ்விடங்களுக்கு போவோம் வாருங்கள், இதற்காகவே புறப்பட்டு வந்தேன். that purpose කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය ඉන්නවා සඳුදාට එකක් කරලා බලනවා, අඟහරුවාදට එකක් කරලා බලනවා, බදාදට එකක් කරලා බලනවා, ආයෙ සෙනසුරාදා ඉන්නේ අසාර්ථක වෙලා. සමහර අය අවුරුදු 25 දී එකක් කරලා බලනවා, 30 දී එකක් කරලා බලනවා, 35 55 60 වෙනකොට මොකුත් නැහැ ළඟ ඇතේ. මොකද යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම උදේ නැගිටලා මම පියාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ආවේ. අද මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න ආපිරිස. ආමෙන්. හalleluya. சில சமயங்களில் எங்களுக்கு எந்த விதமான நோக்கமும் அற்று நாங்கள் காணப்படுவோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 38ஆம் வசனத்தில் கூறிய காரியம் நான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமானதால் இதற்காகவே புறப்பட்டு வந்தேன். என்ன காரியத்திற்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்பதை அவர் ஜெபத்தின் மூலமாக கண்டறிந்து கொண்டார். මාටින් ලූතර් එක සැරයක් කිව්වා මට ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙන නිසා මම උදේ පාන්දර මගේ වැඩට ඉස්සෙල්ලා පැය 3ක් නැගිටලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියලා. හalleluya. மார்ட்டின் லூதர் அவர்கள் கூறிய காரியம் எனக்கு அநேக காரியங்கள் அநேக வேலைகள் காணப்படுகிறது, ஆனாலும் அந்த என்ன காரியங்களை நான் செய்ய வேண்டும் என்பதை ஜெபத்தின் மூலமாக நான் සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය හොඳට මේක අහගන්න. இந்த காரியங்களை கவனமாக ඔබ கேளுங்கள். ඉදිරියේ පරාජය තියෙන්න පුළුවන්, ජයග්‍රහණය තියෙන්න පුළුවන්, රෝගය තියෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්, රැකියා ප්‍රශ්න, ව්‍යාපාර ප්‍රශ්න, ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு முன்பதாக அநேக சவால்கள் காணப்படலாம். உங்களுக்கு வேலை இல்லாத பிரச்சனை, வியாபாரத்தில் பிரச்சனை, குடும்ப பிரச்சனை, நோய்கள், அநேக சவால்களை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ යාඥාව පටන් ගත්තොත් ඔබ සතියක් දෙකක් තුනක් යනකොට ඔබට තේරෙයි ඒවට විසඳුම් උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. ஆமென். இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள், Hallelujah. சவால்கள் மத்தியிலும் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்க தீர்மானித்தால் நீங்கள் காண்பீர்கள் இந்த பிரச்சனைகள், சவால்களை நீங்கள் வெற்றியோடு ඔබ சந்திப்பீர்கள். යාඥා කිරීමෙන් මොනවද ඔබ පෙන්වන්නේ? நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது என்னத்தை ඔබ காண்பீர்கள்? දෙවියන් වහන්සේට තියෙන යැපීම ඔබ පෙන්වන්නේ. ඔබ ලෝකේවත් ඔබ මුදලාලි කෙනෙක්වත් බැංකුවවත් නැත්නම් තව කෙනෙක් කෙනේ නෙවෙයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙනවා. උන්වහන්සේ මත යැපෙන අයට උන්වහන්සේ යහපත්. හalleluya. හalleluya. நீங்கள் ஜெபத்தின் மூலமாக என்னத்தை காண்பிருக்கிறீர்கள் என்றால் நான் யார் மேலும் அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே சார்ந்து வாழ்கிறேன். මම මේ ටික අවසන් කරන්න. இந்த காரியத்தோடு நான் කී දෙනෙක් ඔබ අද ඉඳලා සඵලවත් යාඥාවක් කරන්න කැමතිද? ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த நாள் முதல் நீங்கள் ஒரு பலனுள்ள ஒரு ஜெபத்தை ஆரம்பிக்க போகிறீர்கள்? අපි ඔඩිට් ආවම කිව්වා මේ ගොඩනැගිලි ලක්ෂ 4000ක් විතර මේ ඔක්කොම ප්‍රොපර්ටි එක වැලියු කරන්න පුළුවන් කියලා. அதாவது எங்களுடைய ஆடிட்டர் வந்த பொழுது அவர் கூறிய காரியம் 4000 லட்சத்துக்கு இந்த இடத்தை மதிப்பீடு ඒක செய்யலாம். ඔක්කොම ගොඩනැගිලි දැන් තියෙන තත්ත්වය. මම ඔබට කියන්නම් මම මේ සේවය පටන් ගන්නකොට රුපියලක් මගේ අතේ තිබුණා. அதாவது அவர் இந்த காரியங்களை மதிப்பீடு செய்துள்ளார், ஆனாலும் நான் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு சதமும் இருக்கவில்லை. වාස බෙනී කිව්වනේ සුද්ධ කොහොමද සල්ලි දුන්නේ කියලා අපිට. කිව්වනේ. பென்னி සත පාක් එක සුද්ධකින් අරන් මට අද එඩිතරව කියන්නේ. ඒ දනිස්ස තමයි සාක්ෂි. ஆமென். හalleluya. හැමදාම සිස්ටර් ගන්න හැමදාම මේ
ඉඩමද ගොඩනැගිලිද පැය 3ක් මම නැගිටලා යාත්‍රා කරනවා. හැමදාම යාත්‍රා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ආසේ කවුළු ඇරලා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. හalleluya. අපිට කියන්න බෑ කියලා කියන්න ඔබ ධන ගැවුවොත් උන්වහන්සේ ඔබට දෙනවා. ආමෙන්. හalleluya. මම කියන හදන්න ගෙවල්. හදන්න ඔබගේ රැකියාව ඔබ දියුණු වෙනවා. හදන්න ඔබගේ ව්‍යාපාරය. නමුත් ඔබගේ ධනෙ ශක්තිමත් කරොත් ඒට සඵලත්වය ඔබගේ ජීවිතයට එනවා. හalleluya. රෝගයට ධන ගන්න උන්වහන්සේ ඔබට සුවය දෙනවා. එහෙනම් ඔබට ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ උතුම් දෙවි කෙනෙක්. හalleluya. நாங்கள் உங்களுக்கு கூறும் காரியம் யார் மேலும் நீங்கள் சார்ந்திருக்க கூடாது. உங்களுடைய முழங்கால்கள் மீது நீங்கள் சார்ந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதிகாலையில் இருட்டோடு எழுந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் நினைக்காத கதவுகளை அவர் திறப்பார். මතකද අපි සභා ගොඩනැගිල්ල පටන් ගොඩනැගිල්ල පල්ලෙය පටන් ගත්ත වෙලාවේ බුදු දාමනයක් මොනවද කරේ? පඳුරු ගන්න නැහැ කියලා මම සභාවට කිව්වා. කිව්වද නැද්ද? මම කිව්වා අදින් පස්සේ අපි පඳුරු ගන්න කැමති නම් ගෙනත් දාන්න කියලා. නමුත් සමහර සභා ගොඩනැගිලි ඇතුලේ රත්තරන් ඉල්ලලා කරාබු ඉල්ලලා චේන් ඉල්ලලා රුපියලක් ඉල්ලලා මම ඉල්ලලා අද වෙනකම් මම ඉල්ලලා නැහැ. මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනාට වඩා මට සපයන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන් කියන්න. හalleluya. මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් සපයන්න කියනවා. හalleluya. හalleluya කියන්නේ. එකම එක රහසයි තියෙන්නේ. ඔබගේ ධනිෂ්‍ය රහස විතරයි තියෙන්නේ. යාඥා කරන්න. නොකඩවම යාඥා කරන්න. ඔබ අමාරුකම් තුලින් යාඥා කරන්න. උන්වහන්සේ ආසේ කවුළු අරින දවස් එනවා. ඒ විට සියලු මනුෂ්‍යයන් ඒ ගැන පුදුමෙනවා. හalleluya. හalleluya. தேவன் நீங்கள் நினைக்காத கதவுகளை அவர் நிச்சயமாக திறப்பார். நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், ஒரே ஒரு ரகசியம், நீங்கள் முழங்காலில் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் அற்புதங்களை உங்களை உயர்த்துவார். நீங்கள் நினைக்காத காரியங்களை உங்கள் மூலமாக அவர் செய்வார். මම ඉස්සර බයිබල් පාසලේ ඉන්නකොට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට කියන එක. பாஸ்டர் பைபிள் வேதாகம பாடசாலையில் இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධන ගැවුවොත් මිනිස්සු ඉදිරියේ ධන ගන්නෙ නැහැ. நீங்கள் දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධන ගන්නෙ නැත්නම් ඔබ එක එක මිනිස්සු ඉදිරියේ තමයි ධන ගන්නෙ. நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக முழங்கால் படியிட்டால் நீங்கள் மனிதர்கள் முன்னிலையில் முழங்கால் படியிட மாட்டீர்கள். மனிதர்கள் முன்னிலையில் முழங்கால் படியிட்டால் தேவனுக்கு நீங்கள் முழங்கால் படியிட. ඔබ තෝරගන්න ඕනේ මේ උදෑසන මම මිනිස්සු ඉදිරියේ ධන ගන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධන ගන්නවා. நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானம், நான் தேவனுக்கு முன்பதாக என்னுடைய முழங்கால்களை முடக்க போகிறேனா? ஆமென். ஹalleluya. යාඥාවෙන් අපි ශක්තිමත් වෙමු. අපි ඉන්න ස්ථානයේ ඇස්වම ஆமென். சபை நாங்கள் ஜெபத்தின் மூலமாக வெற்றி எடுக்க வேண்டும். මේ සභාව ඔබ උන්වහන්සේ යාඥාවට කැඳවනවා මේ දැසන. இந்த காலை வேளையில தேவன் இந்த சபையை ஜெபத்திற்காக ඔබ පෞද්ගලික උන්වහන්සේ කැඳවනවා. ஆமென். தனிப்பட்ட ரீதியில் ඔබ පෞල් වශයෙන් යාඥාවට කැඳවනවා. குடும்பமாக ஜெபிக்க සභාවක් වශයෙන් උන්වහන්සේ යාඥාවට சபையாக කැඳවනවා. ஜெபிக்க அவர் එහෙනම් මේ දේශයට යාඥාව අවශ්‍යයි. ஏனென்றால் இந்த தேசத்திற்கு ஜெபம் අධ්‍යාපනයේ මේ දේශය අසාර්ථක වුණා. கல்வி அது තොල්වි අඩේ. தோல்வி அடைந்தது. දේශපාලනය අසාර්ථක වුණා. அரசியல் தோல்வி அடைந்தது. මේ දේශයේ තියෙන හැම ශේෂ්ඨක්ම අසාර්ථක වුණා. எல்லா துறைகளும் தற்போது அது தோல்வி அடைந்த நிலையில் මට අසාර්ථක වුණ නැති එකම දේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ ධන ගන්න සෙනග ඉතිහාසයේ කවදාවත් අසාර්ථක වෙලා නැහැ. ஆனாலும் வெற்றியாக காணப்படும் ஒரே ஜனக்கூட்டம் யார் என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக முழங்கால் ආබ්‍රහම් படியிடும் ඊසාගේ යාකෝබ්ගේ ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නිදි ගැන්මක්වත් නිදි පරවීමක්වත් නැහැ. උන්වහන්සේ රෑ දවල් තමුන්ගේ සෙනඟ ආරක්ෂා කරනවා. අදත් ඔබට දකින්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ සෙනඟ උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. හalleluya. අපි නැගිට සිටින දේව අපි அவர் தூங்குவதும் இல்லை, அவர் உறங்குவதும் இல்லை. அவர் இன்றும் அவருடைய ஜனங்களை அவர் பாதுகாத்துக் ඔබ கொண்டிருக்கிறார். මේ දැසන නැගිටලා ඔබ යාඥාවට වෙලාවක් නියම කරන්න. ඔබ තීරණයක් ගන්න අද ඉඳලා ඔබ මං කියන ඔබ රැකියාව අතහැරලා ඔබ යාඥා කරන තීරණය කරන්න. ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා. හalleluya.